Astagfirullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassak bi sunnatihi ila middin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman tu nasi tanu kapapantagi ku hadis ikasapul agupito siku al-arba'un an-nawawiyah. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قاتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. Sekian ke hadis nana pemanutulnian rakitan wagi yang kutua kipapali ugatan wallahu subhanahu wa ta'ala ko magelebak tanu sa kapipi antano kapurungan tano, kaimpidan tano, pia-pia. Lain yang mana lagi yang kutua miyakatita yang ko Abu Ya'la Shaddad bin Aus miyakapoong ko Rasulullah SAW matigin manuto. Pitaro Rasulullah SAW Inna Allah katabal ihsan ala kulli shay. Mata naswallah na ini paliugat yan so kambilang at tawi kapia-pia ko langwan taman. Langwan taman. Nakarangkom sa nagyong kutua kapia-pia ingas iku kipupantagan ka Allah, kapia-pia ingas iku kipupantagan ka Rasulullah, kapia-pia ingas iku kipupantagan ka kumbala lukuska, kapia-pia ingas iku kipupantagan ka mga tunganin ka, mga pagaring ka, kapia-pia ingas iku kipupantagan ka sharingan ka, kapia-pia ingas iku kipupantagan ka mga tao, mga Muslim, kapia-pia ingas iku kipupantagan ka mga kaadno Allah subhanahu wa ta'ala. Nalangunanan ini paliugat Allah subhanahu wa ta'ala. Ibarat yan naging utak PPSC ko Allah subhanahu wa ta'ala. Naging utak PPSC ko Allah subhanahu wa ta'ala. Aginan ipititamanan pinakamapi apaparangayan ama perangay o manusia, Muslim. Aging utak PPSC niyan sa ikukipupantag niyan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ang gulalan sa giyang kutwa kisugu niyan o di na sa giyang utak kapanggalabukan niyan kunganin ay nisuguun Allah subhanahu wa ta'ala. Nagukitapalak niyan kunganin ay nisaparon Allah subhanahu wa ta'ala. Ay katimbalain agyang utak kapangungunutan niyan, nagukaptapapay niyan, kasurindir yan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyuto'y kapiyapay iku Allah subhanahu wa ta'ala. Inunta na mialoy sa agyang utam yang una hadith, mialoy tano, ay kapiyapay, ay titwa kapiyapay, nagyang uta an ta'budallaha ka'annaka tarah. Gyang uta simba nga sa Allah sa lagi dubang kapkilay sa Allah. Ayamanan yan na magagdam ka agyang uta kapakatitindig ka ku hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Na apya din kapan miyeles wallah kading ka kiles Allah subhanahu wa ta'ala na tangkad nga sa ginawa nga Allah subhanahu wa ta'ala sa ginawa tading kadi ka sembayang napkailay ka Allah subhanahu wa ta'ala. So inangan tanwanan mga bangsa ko mga oripno Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag kaya suisar kita no nagir aser misembayang sa masjid na tanto niyan iimpidan pipipiaan o ungwan. Tanto miya makalanalanat agiyang kutaban niyang buka peroko, agiyang kutaban niyang buka sujud, agiyang kutaban niyang buka tindig sa sambayang yan. Miya makalanalanat ay kikidian yan. Bibilang atawan yan pia-pia. Okay, nagir aser misembayang sa walay na subhanallah. Lagi du di iman no katuka amanok lagi du kakatadna da ulo niyan. Na kanabaanan kapiyapya sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ito kapiyapya nagyang uta makaplagid so kapsimba nga ko Allah subhanahu wa ta'ala kumasaad na pupakailer ka agusi kumasaad na pupakailer ka kasukad na nakaapsimbaan ka kumasaad ang mga tao apupakailer ka nas kanyan din sukad na nakaapsimbaan ka kumasa matataram-bisa ka adin na pedeka sa kanyan din masalin yuto din so Allah subhanahu wa ta'ala na inuto ay igira siya di isambayang sutaw tabita siya di isambayang sutaw sangkotwa sangkutwa ayamanan yan na masjid ad na pupakailero na inon yan to pipiyapia inon yan to iimpidi piyapia au babu pro ko na Allahu Akbar sami Allahu liman hamida Allahu Akbar nagira saya sa walay na Allahu Akbar sami Allahu liman anto na pumati ka igira saya sa walay miya kagagang kanabaanan buntala ka piyapia sa ikukipupantagan ka ko Allah subhanahu wa ta'ala ko kipding kadiking gulalan ko mga sugo niyan ka. Iksamin ang aginawang ka, kaamay ba din ng paltik, agyang kutwa kapipiyupiin ka ko, kipupantagan ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ino pan makambida, agyang utasambayang ka sa ikumasgit, o di na sa ikumasaan na pupakailar ka mga tao, agyang utasambayang ka, sa ikumasa matatarambisa ka, kaadn ang mapapadalam
marsik sa giyong kutwa puso kailangan amalimpyo tano, kailangan amasuti tano. Oy kasubsimbaan tano akadnan tano Rabbul Alamin sang kutama saad na papakalirak tano adi tano di pipi ang sambayang tano nagitun subsimbaan tano kumasa amatataram bisa tano. Nah beliau pernah kapipi ya ini paliwat Allah Subhanahu wa ta'ala kerang kumnya si nagyang kutwa al-ihsanu ila al-walidain suka kapipi ikum balaloks so kapipi ikum balaloks na kerang kumnya sulanguna okay to kita kapipi ya. Nah so kapipi kung balalakus na yashmalu kulla badlin lil ma'rufi lahuma kerang kumya sulang wa khidmat amapya upama na ipkidmat ka kung balaloks ka min qawlin wa fi'lin bilagi dan tawa ka katero odi nagalaba wa kafil adha tijahahuma odi nagyong kutwa upama na panananggila na kaubang ka di mapaka kerata ginaweran panananggila na kaubang kasiran keringasa panananggila na kaubang kasiran ayamanan yan na ayap nari ubang kasiran di kapanaro-taro isa kapamaninta ayap nari ubang kapamaninta udi na ayap nari ubang kasiran kata na isa lima ka ginan na miyam makalalanan adusa kapag amay kadir kay irila Allah Subhanahu wa ta'ala na matatataprakad na giyong kutararang ito Allah Subhanahu wa ta'ala kakagiso ikasusuat Allah so kasusuat ka aloks ka na masusuat ka mambuso Allah na salin sa kapkerang iter ka aloks ka na gitun mo kapkerang iter ka Allah Subhanahu wa ta'ala ini paliugat Allah Subhanahu wa ta'ala pad sa kapipi naging uta kapipi ko aloks padiyan pa naging uta kapipi itano ko mga karumatano kapipi itano ko mga watatano pamanaditano mindire nun agyang ko to mga kabnarilan rakitano sa ikudiyang kaapkagatan ron padiyan pa naging ko to higira na adna miya kadagdagla ay madakla message apki pala takraktan sa ginga page tano kagi ko open ang tano so message naging uta anto na isu na kan si karomaka na lagi de malagi siya sumama gusto babay apa man anto na ko isuan yan si karoman yan na rokoditan si karoman yan na reringasaan yan din api ati ginustad itama na di upama na di kundi kapipi na samidad na nagtawon kadinyan kilay upama aging uta dito ni kapipi mga lagi din ginan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya aloy niyan ayap pinakamapiyar kanon na sa pinakamapiyar ko mga pamilya niyo oay so mga watayo, pipipi niyo sa mga watayo, gula lang sa giyong kuta kapterbiin niyo kiran, gula lang sa giyong kuta kipangdo niyo kiran, ko agamatano, agam Islam. Karang kumiyang panuto. Pagpil sa kapipi, naging kuta kapipi ko mga lulutano, mga tunganay tano. Kanabagiyong kuta, saya kabu, ibarat na kanabagiyong kuta, subhanallah, adna mga tao, tabita, adna mga tawigira, tito kumiya kapipi yadat, si ko sala kawat tao. Siko kuna banyan mga tunganay, siko kuna banyan mga lulot. Tanto ron na miya ka, o pa man na makaugup ataw, mashallah, makaugup pa. Na di niyang katawan na adim sa mga tunganay niyan, adim sa mga lulot yan, apatot apagugupan. Okay. Napadaki anan sa giyong kutwa dingga di ikapaka o pa man napluto sa giyong kutwa kakukurangi si iko tito ka piya o ba lalapas na ka sa mga tunganay nga sang kutwa kamapian agalabak ading gadi manggalabak dingkong lalapas sa mga tunganay nga katawan na mga miskin katawan ka ada kekaniran katawan na ka o pa man na udisiran makapangawiyagang usuldo sa dungan na da makaniran katawan na ka ada sugat kana basiram sukay na pipian ka so sala ka ataw na labi amas pipian ka so mga tunganay nga labi amas pipian ka so mga lulot ka saka mo to so paparangayan na mapia paparangayan kung sala ka ataw masyaallah igirap sigud si kumadagla na makasisingad makalalangas din papangumusta niya sira na igira saya sumiyagad ko mga lulot yan na la ilaha illallah lagi duk na ba niya sira mga lulot na ribatanan akapaparangay sa mapia ay akapaparangay sa mapia na pagunaan ka daan sa mga lulot ka siran i-priority ka Oriano mga luks ka mga pagringa siran i-priority nga aging ka na mga lulot ka wad na pipian ka makaliliyo kung mga luks ka mga pagringa na sa mga tunganay nga sa mga lulot ka Orian yan nagukabuliyo gungabu pipi so gungabu ayamanan yan paka lapiata udi na paka payapata aging ko to kapian kay paparangayan ko sa lakaw di sa lakaw okay adum panigira miya kapiapi paparangay sulda walay miya kapiapi paparangay sa liwa walay igira miya kaliwa ugi na sa sulda walay na di imagarimaw Subhanallah. Na ribat pa na nakapiyapiyay. Inunta na di tano di patundog-tundog na yung ito pamanaka papatotiyan. Okay. Lagid mambuan na si ko kasid ka, balat na psid ka na andi mas taralbi, aya pa kaysa, andi mas taralbi, aya kasid ka na ka, nagyang kuta miskin, akana ba nga tunganay, awugyang kuta miskin at tunganay ka, andi mas taralbi. Nagyang kuta tunganay ka, o pa man langon na langon pa ka sa balas ugin ani mas taralbi giyang mo tatungan nga na duha ka kuwangaw na balas
balas sa iko kabubaloy niyan at tungan ka, ago balas sa iko kabubaloy niya na miskin. Sama nang to dua miya kuang kaon abalas gitu so katutungan na ingaw na kia pipi ingaw dua miya kuang kaon abalas so sala ka pamataw ak nabangalulot nabangatungan na miskin na miya ka kuang sa balas si ko kabubal niya na miskin sa kamotopan so ka pipi ko mga pangayaman so ka pipi ko mga marana-rana panapaled nanan ini paliugat Allah subhanahu wa ta'ala sa dita no siran maringa sa dita no maringa sa agiyang ko to mga pangayaman giyang ko to mga maranaranap kaya ini paliugat pananan wallahu subhanahu wa ta'ala mararangkom sa pananan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya kaysa miya niya na papanok so papanok na upama na may to papanok di pan matao lumayog natigi na antaw no natigi ni minggulula saya antaw no papanay inon niya na panggulula inon niya na pakapambalaga so agusoy na yan so loksiyan kaso inyo ay atigin ko ina yan, agiyan kay awata apapano. Apyas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pipiupian niya sa mga maranaranap, sa mga pangangayaman. Okay. Na, pwede ni sampulihan saya sa agiyan kay hadith, fa idha qataltum fa ahsinul qitlata. Igiratigin adna kebayan niyo, igiratigin adna kebayan niyo muno, giya so kapapatutan sa buno. Malagid siya so ibarat na manusia, uli na pangangayaman. Igira adna kebayan niyo muno, fa ahsinul qatla. Pipi inyo gyung kutakang bunuon. Pipi inyo gyung kutak katedaka kuruguyan. Okay. Di misayan sa gyung kuta ibarat na di shootingan o pamakat ng bunuon na di shootingan o di na di pangarad na lawasyan na di tumapi ka pa mo. Inon tanagyan kuta makaisesan yan magdam. Ino si iko agam tanagam Islam na umiyan nga tanong na si sa Saudi na potol olo kamakaisesan yan magdam potol olo. Makisisan yan magdam na gitu pinaka mapiagi so kapapaliugatan o di nakapapatutan sa buno kanabalang ang buno na kanatiga pipi ang uskamono di so kapapatutan sa buno ay pakabunuon na so kumakapat ko kumantano wa idha dhabhtum fa ahsinu dhibha na igira tigina adna sumbali ini o so mga pangayaman so kambing so manok so sape so karabaw igira adna sumbali ini napaka pipi inyo so kapsumbali anyo ron pipi inyo sa parangay pamana buntala ka pipi inyo ron wali yuhidda ahadukum shafrata napakagarangan niya naging kutwa gelatian pagagarangan niya naging kutwa gelatian si kukasumbalian niya nun wali yurih dhabihatahu kagi saging kutwa kaya pagagarangan ko nagyuti ka pakad iyang pipi aging kutwa kaya pakagarangan ko an makad ka pipi na sama no to na sebut na no saya apad ay upamana sebut na no saya na di ka pa kay uba ay pamunutan no si iko kapamunutan no na lagi du apoy ubatan tutunga so ang bunuon tano lagi dia api apan pangangayaman o di na maranaranap so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya kaysa so Abu Mas'ud na miya panutulian na miya kaysa so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumya siaga dan niran agiang kaya walaya pila agiang kaya walaya pila na piya muno siran na abun tala kaya pamuno akiran na teotong siran madakalay ad yung dingulabak teotong siran na kaya rarangitan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi patot uba pembunuh sa mga maranaranap sa makaukit sa apoy kaso apoy na kaparanan wallahu subhanahu wa ta'ala as kanyang bui patot pepegusar sa agiang kanan apoy si sa neraka jahannam siksa niya nun sa mga tao ang mga darwaka mga pananakot to okay so inang atano adi ka pa kay ubaan na buno na ka makaukit sa apoy barat na nabuno na ka mga pila mga pangayaman mga maranaranap na di ka pa o mga buno sa apoy di pen ka pa kay ubang di tripping shooting atiga na kauto papanok o sakaki adi manimbag sa papanok na uding gabu isda so papanok na di nga timba o saka di mangwan dingan no pama so upama na so katawan na pangangayaman ading ka bukekan dinga bu isda o di naging utang mga to epsu nira na diran itinduan kadiran itripingan matag na pada na sa marata apa parangayan si ko kipapantagan dano ko mga pangangayaman mga maranaranap okay فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ميا pasad so hadis tano iman tua gawe so balasan ka naron wallahu subhanahu wa ta'ala sama da kelamapia sa pia sia tanubo kaya tagu isa diyan ka pangninta na miya kwata naron aguna wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh